baramukije rero tubifuriza amahoro y'Imana mu bwo dukurikiranye kuri Jama TV umunsi dufite umutumwa udasanzwe Nyampinga bagomba mwaka yagire dukurikiranye Nifanyashe Ningabire nashimye kutumira bwayo. Nawe turakwishimiye turakunezerewe cyane uri mwiza uranaberewe karibu rero kuri kamera za Jama TV. Twagomba rero kugira ngo mudusangize nk'umurundi kazi ukuntu twitegurira uno munsi twitegurira 14 février umunsi w'abakundana sinzi wewe rero aho bigejeje twagomba kubaza aho ukuntu twitegurira umunsi w'abakundana. Bon, nicewe umunsi wa Sevalente nta kintu special ndawuziko ariko umunsi mukuru nyene abantu bawuhaye ko bakundana ariko siko biri kubisanzwe umunsi wa Sevalente n'uko gufeta nk'abajene no uko gufeta ibyo umuntu yubatse ari mu rugo kwiwe umugore n'umugabo kuko abakera batubwira ngo ni umuntu ngo Valentino ngo yapfuye ariko arahezagiza abageni umva seke umunsi mukuru ni w'abageni abantu babana mu rugo abajene tuzabyiha natwe ati ni umunsi mukuru wacu Sevalente kuko umunsi w'abageni ababyeyi babana mu rugo. Nuko Kroni yabivuze tumaze kumenyera ko 14 février abantu bategwa amada abantu baraja mu bitandukanye ntazi byinshi cyane bagomba kuprofitia munsi hama nyuma y'amezi makeya ugasanga inkurikizi mbi ziva kuri ibyo bintu we niyihe mpanuro woha abajene bariko bitegurira uwo munsi wa 14 ca kumbure bavuga ati no kuryoherwa no kwishima none bakagwa no mu cyacu usanga niyihe mpanuro cyari impanuro mubaha mu kwikingira cyane kuko turabizi barafise umubiri mugabo ni kwikingira kubera ko cyo kintu ukora umunsi ukagenda mu minota 45 hama ugatara uza kukirogeta amezi 9 rero nuko tukiri abajene tuba dufise umwanya wo kwikingira twitegura hama kuryoherwa nawe birasanzwe ukicarana ugasangira ariko ntimuje mu bintu biri enfant mais leve abajene bubu nicyo bashira mu mutwe bavuga bati ko tubikora ok amour kubisanzwe ni nk'icyaha ku bantu tugira abajene ni icyaha na Bible irabivuga ni icyaha bijya birekuriwe ababyeyi batubyaye kuko bo bashaka kuzana icyamwa cyerekana urukundo rwabo kandi nko kuri wese icyaha ariko kuri abajene ni icyaha kuko tubisandaye hari kwirinda uburenga amabwiriza cumi y'Imana. Murakoze cyane nagomba kubaza urusangize wo nk'ibyo umaze kubona experience urakuze nubwo utarabyara mbwa abantu kubona babyaye ni n'akaye gaciro gatakara ku mukobwa yabyaye inda yifite muri ibyo bintu kuba rero 14 février cyangwa nk'uko biba ku wundi munsi ubwo umuntu yifite muri ubwo busambanyi ibyo ingaruka mbi zikiri uwo mukobwa ingaruka mbi zikiri umukobwa tutagaciro deja urafite umwana hari abakobwa baca bumva basikomeye mu mutwe bashobora kwiyakira ugasanga ni hahandi havuye umukobwa mu mutwe birayangaye kubera ko aguma yiyumvira nyene nta wundi mpinga adashobora kundamutsa ndabaye umugore agavugana amakomplexe n'abandi babibona ku bintu bisanzwe bahaguma bakanabigishagisha ariko nyine amukuza ata agaciro kanini cyane ufite ubumanikanyije valeur ubufise kandi nivyo n'abahungu baragutinya bavuga ati ngiye yaravyaye ugasanga na agaciro nyine ugiye urata mugabo ari umuntu agutahura arabitahura ntiyakiga ushobora kuba yabaye mbere n'igihe kaba yakiga ugasanga ni ubushake bwabo ugasanga ni ubushake niyo ari yakiga barabitahura. Nagomba rero uduhanurire abantu bamaze kuva muri icyo kibazo cy'utwarinda hari igihe ahera ishuri yari kubera yatwarinda nyuma yo kubyara kumbura ababyeyi bakaba bamutererana abantu bose baramuheba no guteza hari igihe cyo kwihakana agacaba muri ubwo buzima bubi bwo kutiyakira niyihe nama wamubwira kugira ngo kumbure yongere kwikangura yongere gusenga yongere kwibabarira niyihe nama wabagira nibaza byabaye ibintu biri bubisubize inyuma ikintu buri bunegeze cyamaze kugaragara afite hakora kuri umuntu ufite umutima menshi atadakunda Imana kandi mu Imana niyo kira twese wihanye Imana niyo kubabarira kuko nta cyana cy'Imana ibabarira gasubirana amahoro yego amahoro muri wewe uri aleze nyine
ugasanga mbere ubwo bwiza wahora ufite kurya baje mu Mana hariho ubundi buryo bwiyongera ugasanga mbere ba bandi bose urabona ko bakwanga nibo bagarukira kuza mugabo muri icyo gihe kibirimo urumva nyine atsindiyanse hari n'abafite amadesiziyo yo kwiyahura cyangwa bagafata ngo bajyanisha n'abana bagira bica abana babo aho kwita umwana si iyo solution hari n'igihe usanga uwo mwana azo kubera ikintu kizima imbere rero ugasanga ugiye wegereye Imana uraronka amahoro urakoze haba ahantu banyitegura byose ko wihangana bikaba byashize c'est mieux yuko wiyakira kuko byarabaye ukakugira umutima woroshye ku buryo n'umwana wawe nawe akuze ukavuga ati byarashikiye jewe we nawe ntibigere gushikiye ugakomeza gusenga umwana niho hari urugo ariko nibaza ko kugira ngo umuhungu n'umukobwa batewe baryamane bashike kuri izo ngingo nibaza ko isi ijya mu bw'abakobwa abahungu nta kosa dufite yes na rimwe abahungu baragira amakosa ayo makosa twebwe ko urimo mwizana nyuma mwaje ke dufate mu rukundo hari umuhungu akubwira yuko mutabikoze atarukundo mutamwereka kandi ahantu amakanda usanga ari umuhungu agupopoka mbere ugasanga umukobwa ariko abakobwa bafite kiriya buryo badashobora kubyemera umugabo umuhungu akagupopoka nawe kubera urukundo ushobora kandi ndabikore kubera hari isanzwe kandi ni umuseri wanje nuba ubizi yuko aribyo byo bizoshika ugasanga mu gihe mutaje mwari muzi mu kuryoherwa gusa akwese uko biba bimeze ariko nibaza rero kugira ngo abantu twinjiye mu rukundo je tunumva twofata nk'abajene no gutangura kumenya ingaruka mbi z'ubusambanyi n'ibishika mu nda kugira ngo wumve urwo rukundo umenye urukundo gukurwa ari kuko umuntu ahubwo baragukunda arabura ngo musambane nyuma ushobora gutwara iyo nda kandi akenshi umukobwa ntumuzi ko uri no muri ibyo bintu byo gusama ugasanga rero ni mu by'ukuri urukundo nini kugira ngo abantu bari muri fiyansaye uyu munsi bamenye ko bagomba kwitwarana bitera amajwi afite kuri wa munsi wa mariage bo bigenza gutya urukundo ni babiri kandi urukundo ni emosi ni sentiment ugirira umuntu muba muri kumwe rero icya mbere na mbere nk'abantu baba barakijijwe dufatire ku bantu bakijijwe waramenye Imana hariho ibintu usanga kenshi mwamugenda ugasanga mbere muri poteje nimba mwahora muhurira ahantu gati turi babiri twosanga twagiye muri ako kantu twatwawe murahahera ugasanga ni bya bindi muguma muyaga mukarindira umunsi wanyu ukagera kandi ugeze niho ubura umugeni wacu abushitse umugeni abikwiye abibereye ariko muri iki gihe nabo nibyo nyine bihari muri iki gihe mu rukundo ukundanye n'umuhungu ntimuryamane ntacu ubukozi ariko twese turakeneye kumenya yuko ego iletwe turabikoze turyohewe iyo 25 minutes cyangwa iyo 10 minutes ariko hariho uza kuhogreta hagati yanje nawe aho grasi kandi mwese murakongreta kuko defo hari umuntu ushobora gusanga bikoze nta butunzi afise atayinda umukobwa ugasanga umuhungu agiye muri stress y'ukumwe n'umwana azoba umukobwa nawe ari muri stress y'ukumwe azobivuga iwabo umva ugasanga ni ikibazo reka ngo turinde guterana ibibazo byanse basi ko twihangana tugerageze tube elwanye niduhurira ahantu hazosanga hari abantu turi babiri mu tuzi twa twenyene oya tugerageze twinestore tugabanya amasantima tuvuga tuti ikintu kurya murakoze cyane mbere yuko tuza kurangiza kino kiganiro nagomba kubaza utubazo dukeya ariko tutagoye cyane nagomba kubaza ikibazo cya mbere none ko dukunda kubona uwo yasigaye amadivorce akenshi bigatwe biba ko kandi yihuse yego bon ikindi batatu ibintu byinshi kandi cyane ko ibintu byo mu rugo bimenya bo mu rugo kandi baba barakundege twataha mariage twaza mu rusengero ari show video dutamba mu nyuma bigaca bihinduka ça dépend urashobora gusanga biva ku mugabo ugasanga ni ko umugabo yagize umugore bikanga ko ari support kandi hariho amakosa ushobora gukora nawe mubatse mu rugo urabura nyine ubifata urahamagara amarena para ukumva ati vraiment birarenze kuri jini ugasanga twasabye ama divorce kandi cyo ugasanga niko se rivuye ku mugore umugabo avuga ko ari support ugasanga ama divorce ni ariko bana amakosa nyene yo mu rugo tutashana no kumenya ugasanga bapfuye ibintu twe tutazi merci nagomba kubaza nka wewe mu bagenzi ufise canke mu ujya kuzoronka nihe ko umuntu yokorera gutoshaka gusupport mu babari ko umuntu yo gukorera bya mugacho mu batera umuntu kweye peut-être anyici akwiye nk'umuntu ego nige mbona ko ryongora guhari anyiciye umuntu ryongora guhari okay mpuhuye n'Imana wowe kabiri ibintu byose
gusaba imana ni byinshi oya tubwiremo nka kimwe cyangwa bibiri bon icambere na mbere bisaba yuko iyo myiherezo ryiza icya kabiri bisaba yuko ibyo naba mfite mu ndoto zanjye nabishika ko byose kamsa nkavuga ati ya imana yarafashije okay bakunda kuvuga yuko umuntu yose umugore mwiza barose umugisha nawe wibaza yuko umugabo mwiza kuri wowe yoba umeze gute umugabo mwiza kuri jewe umugabo yubaha imana umugabo anyubaha ankunda cyangwa twubahana ni umugabo wa undi akubera nimba atababyeyi ufite ugasanga kubera ababyeyi bawe nimba atabagenzi usanga kubera umugenzi nyine wa undi usanga ari byose kuri wewe mu bantu uzi mu buzima cyane umaze kumva umaze kubona umaze gusoma inkuru zabo ninde donc nk'izina rishariza umuntu ufata nk'ikitegererezo nk'urugero kuri ubwo ati umuntu vraiment ndamwiganye cyane numva ibyo yakoze numva arangisiye cyane rwose sinzi ngeno mvuga en fait nacuka nje biransi niwe muntu wa mbere mbona yuko ikintu cyose yakoze numva nanjye no gukora ntamwe yano ushobora kuvuga ati hari ibintu abagabo bakora tugomba ko tutoshobora umugabo bishitse ntabishobora no gukora okay nk'uwo kuha ijambo ryo gufata urwaruka mu gihugu cy'uburundi ikintu wumva ari gutera imbere n'umugambi wowe ufite wo gufata urwaruka umugambi mfise ndashaka gusoma umugambi ugatera abandi bafise nkajewe ndifuza yuko nko mu myaka imbere ndifuza kubaka orpheline kuko ni abana benshi usanga atari ababyeyi bafise ariko nje ndakunda abana cyane ndifuza ko no kubaka orpheline hayobora ejo nayubatse jewe ndabafundisa byose ndabikunda cyane ndumva ko uwo mugambi rwose nga batandukanye gukorana muco mubikora direct okay nagomba kubaza akandi kabazo kamwe mu nkino ziba z'imipira y'amaguru niye ekipe wemera tuhere muri basket ngaha mu Burundi ndakunda ibintu cyane muri football ndakunda inama mu Rwanda kuko ama ekipe nationale ndayikunda hama muri Espagne ndakunda Barcelona cyane ama basket muri France aya muri France njye ngunda Barcelona mu pays yo hanze ngunda Barcelona okay uri mu Barcelona cyane okay nagomba kubaza nko buye hamwe ubuzi bwose bwobura bagashaka kugira ko uja ku mukino wa filime uvyemera urumva ubikunda cyane nubwo hanyuma nk'uwo caguha rero rore gukina wa filime oya ntayo ntushobora ibi ntiwoshobora urabasanga natwenze muri kamera oyaye ufite ibyongora kuvivanya seni yo gupfa ntayo ntushobora okay nagomba kubaza ikibazo ca nyuma nk'ubu hamwe upfuye umunsi ni ibintu bishika sivyo ndakwifurije mugabo mbere hamwe upfuye umunsi ni ikihe kintu ubona wowe ubwiye udakoze mu gihugu c'ubundi wifuza gukora ni byinshi cyane nk'akarorero icya mbere indoto zanjye sinarazishyizeho intego za mbere nazihejeje ariko hari ibintu bifite imbere sinaba ndazishyiraho hariho abo nifuza kubona barateye imbere arabona aba ni byinshi breve ku buryo nyine bishitse nta kundi noja kubibandaniriza mu ijuru petete sawa hariho nk'akabazo ushobora kuba ntakubajije kumbure ubona ko kuba gakenewe ure canke usangiza n'abandi naho ukibaza okay none urakijije reka ndakijije kakabiri usengera he heaven embassy akandi kanya okay kamwe gusa urakunda imana ego cyane sawa naje mbaza urubatse ya umusore umusore usigurije ki umusore no kuvuga ni wa muntu akiri umusore kandi donc arinezerere okay urakijije ubibona gute kubera ko ndabona ko kijije gasanga sikuri oya kubera bakunda kuvuga ngo byamwe mubona ku byamwa ngira ngo ushaka kuba turi mbere cy'uruturuba atamvura ngo ivyanga biboneke cyane ariko ndakijije okay urasukuye bamwe barabyemera abandi bakabihakana ufite nk'abagenzi banjye bamwe barabyemera abandi bakabihakana none kuri wowe bimeze gute kuri jewe umukunzi se oya ugira mundangire oya ntazobura uzumbura nk'abandi
Yarage. Okay, murakoze cyane turashimiye rero Kronia yatubere umutumirwa mwiza nimwabishima muze mu byandike muri commentaire nzongenda mutumire ku indi sije runaka kumbure ubona n'umukobwa mwiza ni Nyampinga afite ubwenge afite n'ivyiyumviro byiza cyane urumva ko afite n'amaproje menshi agomba kuzoshikako mumushigikiye byo babyiza amanda bibutsa gukanda subscribe mubwire commentaire na like sawa ciao I never made it but I know